Rangu ni Josephat Nyamaseko Ngeko, mkaaji wa Gesima Ward, Mochenwa Polling Station. Nimeamkia leo asubuhi kuja kufanya public participation ile ya kuimpeach governor. Nimekuja hapa on time. Kufika hapa kwa gate nikaambiwa fomu zimejazwa zikaenda. Lakini kwa ile gazeti notice ilitolewa, tumeona yale ambayo yameandikwa ati public participation itaanza saa 4 iishe saa 7. Hata huo muda hawakutekeleza. Sasa tukasindwa ni impeachment gani inafanywa katika Nyamira county. Wajua in any impeachment kuna masharti. So we are complaining, we are asking the media to take our case forward ili tujue ni nini ilifanyika na zile fomu ambazo tulikuwa tunajaza, tujue vile hii impeachment inafanywa katika Nyamira County. Kwa maoni yako unaona kama Nyaribo aondolewe ama baki? Sasa kwa vile hatukuona yale mashtaka, sasa ni vile wacha tumwache akae. Because we didn't see what was in that motion. Aliyata Metselo Mamo, Gachuba, polling station ya Nenge Village. Tuonaja goichoria form kwa na maoni yane. Lakini na ikira na nyori na bajete saa 3 na kwere yane goteba saa 4 ba mabage. Inche munomo kaji Gachuba. Number 1, I'm alleging my MCA Gachuba. Ekero bago kora togo kora public participation ne roto tebeti toje korua maoni muna toroje chi allegation babegete kulingana no muhaka kulingana na inchi saini togo tomero muhaka allegation ni entangani ne yogo tebatara kora gas omondo tua chorete ina ward igakoro kwa mo MCA MCA oeteirie omugavana chibese around entangani around ya kabero moeteiri chibese eri entangani tabwate tichibese chiria se chiagenda igobona abantu bari Nyamira batopanisheti na ba MCA. Number 2, kulingana nechi form echi on my way go Gesima igona nyora abantu njera bagoteba bakanetwe gochagera saa 1 saa 2 bale kwa 50-50 baichoria form bagenda igo ase tuachege tuo goichoria form azikukua already kwenye bajicho ili on organization yo mo MCA Gesima. Njasa Marieta Angul Kuridia Janai omo manyiga igo Gesima Ward igo nabo gete mapema by saa 3 na ondege tu asinge nchobate beten saa 4 public participation yego chaka ono lende nacha mapema egere saini nyaliba yagendeka nyalibo otwangushire na ntu abagusi na ntu abanyamira mwarora na alikeroka ekiasabo mo president niga musabete wall kakina ntu abanyamira ntu abanyagesima tirendete oturanyare usabege ntu kiamana kurwase omukubwa wenze bona igona ashite mapema lakini anyare kabagi nkonyora na form njikola tiki nchiyo Yamano Asamarieta na the Van Josephat Nyamaseko Mochenwa polling station ya Mochenwa ta jonare oteba iga impeachment kuna na teba igera constitutional mandate ya Kenya tugucha tuarora the allegations tuarora emotion buna yaretetwe twamanya gukwana nga impeachment ye ya se bintu biri babekerete governor twavoiti haita yes or no. Lakini kuna rero na chicha njago take my constitutional mandate number 1 yegento na nyora igo na nyore form teyo because yona cha chinsa chiria chibwenerete ko capture go take ya ngokora public participation. 2, ntingo ansa goteba ngega banegende kantararo gwatu was interform and the notice nkikiarenga ase motion of impeachment nare gotukonya Abakenya nare gotebia emeti mwatokonyire sana mwatokonyire korete ebintu byitu komanyekana uno yoruo waike gokwana members of parliament bali be county assembly igo bago chicha na butotomete garia na ubarenge ko baga igabuna bono mo MCA no Gesima aberega igatotebinga
impeachment ye motion baretete nere tuichorie form ekero twaichoire form turigererite allegations now chi form echenchiro ng'aki toratebe ng'egesaisi ege public participation inkero so nche nare gokora iga tiga torete ruchi form turigererite impeachment motion ekero twakorire impeachment tukura amang'ana aitu manya korigereria ng'ate allegations yokorusia gavana nchire kuoti asoko Kwa majina ni James Osia Gongel, polling station Enchoro polling station. Nimefika kwa ofisi ya MCA saa 3:30. Kwa ile form ilikuwa inaonyesha exercise ilikuwa inaanza saa 4 ise saa 7. Wakati ya hiyo time wananchi chaona hiyo form. Pengine wewe kwa maoni yako unaona kama gavana Nyaribo ako sawa ama yuko sawa? Gavana Nyamira this time wacha arudi, we are wasting our time. Okay, mwingine Lieta Metselo Mamo Orwaga Chuba polling station ya Nenge Village. Tuona chago ichoria form kwa ena na maoni yane lakini na ikira na nyori na bachete saa 3 na kwere yane gote saa 4 ba tamabage inche munomo kaji Ogachuba. Number 1, I'm alleging my MCA Ogachuba. Ekero bago kora toko kora public participation na roto tebeti toche korua maoni muna toroje chi allegation babegete kulingana no moaka kulingana na inche nchisa ini toko tomero moaka ka allegation ni entangani ne yoko tebatara kora gas omondo tu achorete ina ward igakoro kwa mo MCA oeteirie omugavana chibese eraundi entangani eraundi ya kabero moeteiri chibese eri entangani tabwate tichibese chiria se chiagenda ibona abantu bali Nyamira batopanisheti na ba MCA. Number 2, kulingana nechi form echi on my way gocha Gesima igona nyora abantu njera bagoteba bakanetwe gochakera saa 1 saa 2 bale kwa 50-50 baichoria form bagenda igo ase tuachege tuo goichoria form azikukua already kwenye bajicho ili on organization yo mo MCA Ogesima 1 saa 2 bale kwa 50-50 baichoria form bagenda igo ase tuachege tuo goichoria form azikukua already kwenye bajicho ili on organization yo mo MCA Ogesima 1 saa 2 bale kwa 50-50 baichoria form bagenda igo ase tuachege tuo goichoria form azikukua already kwenye bajicho ili on organization yo mo MCA Ogesima